Kako je bilo? Kako bi opisao nekom ko nije gledao i nema pojma što si prolazio zadnjih nekoliko minuta? Zadnjih nekoliko minuta su bile su onako malo neobične. Ja nikad nisam sudjelovao u nekakvom show, ovo je za mene prvi put da sudjelujem u tako nečemu. Inače se bavim glazbom i pjevacam i puno sviram i gažiram i nije mi to strano. Stran mi je ovaj izlazak na binu i taj cijeli sistem, tako da moram priznati da mi je malo titralo, bio sam malo možda previše uzbuđen, ali evo na kraju prošlo ok. Ali na kraju si se potpuno uživio u ulogu, čak si sa Indirom odigrao zadnji stih, to je super izgledalo. To je bilo spontano, nisam očekivao da će se ono okrenuti stvarno. Zašto? Pa ne znam, ona je onako, taj njen stil glazbe, nisam ju uopće povezao sa Frankom, ozbiljno. Kad si rekao da nisi očekivao nju, koga si očekivao? Pa očekivao sam dečaka najviše, zato što, dobro mislim, sad po stilu pjevanja, po glazbi, možda i ne, to su moja bila očekivanja, to nema veze sa pjesmom koju sam pjevao. Volio bi da sam ušao u njegov tim, ali mislim tako mi je svejedno, ja kako sam rekao prije, velika čast raditi sa bilo kom od mentora, ipak su oni sa razlogom mentori, tako da evo, tu smo sad, jesmo i idemo dalje.